ngiseThekwini ke kulika banana bakithi hey akukubi kakhulu into nje ukuthi sivakashile savakashela eVirgin Beauty Parlour la ekwenziwa khona amakhanda abantu kwenziwa insipho zabantu ngingathi la kukhandwa khona abantu besifazane nabantu besilisa ukuthi babe bahle njengamanje ke ngiphathela insizwa la yodumo ezakhele kakhulu ke udumo ngomsebenzi wayo engeza ukuchaza kakhulu mfowethu uyaphila baba ngiyaphila baba siphile nganya kwethu awubingelele nje ababukele emakhaya ngakufanele ngaphandle khona bezokwazi ukuthi ababukele kambe lensizwa ubani uphinde indawo dabuka kuphi angibingelele kwabikele umhlanhla wakazona isibongo lo owaziwa ngompombo abadeni oqhamuka lempangeni esigodini sakaMthethwa mfana nje uzimisela kakhulu umsebenzi wakhe kwamthanda abantu ukuchambisa umphakathi uthoqa ngokwesikamthetho bangeni bafethu akuvamile ke masibukela umsebenzi awenzayo sibuka ikhono uNkulunkulu ayinikele kulona umbusisa ngalo akuvamile ke ukuthi singenze ukuthwana ngapha empangeni komthunzini kobantu kukhona umuntu ongavela aqhamuke naloshuno nawo mfethu ithini into mhlawumbe emotshela umuntu lapha ekhaya obukelayo ngomsebenzi owayikhethela wona noma mhlawumbe umtshela ukuthi yini wena yakugqugquzela nanokuthi nje uphuma nguphi nendawo mangithi ke uphuma kuphi nendawo angisasho ukuthi yipi indawo usuka kuyona kodwa usuka kuphi nalo msebenzi engakusho kakhulukazi nabhodi okusemqoka ukuzazi uyithola ukuthi ungubani yini into ehambiselana nawe mase uyaxhathulula ezintweni ezobophezela ukuthi ungaphambili umsebenzi wami ngikuthanda kakhulu because into esegazini kumina okuyona yona engayibona ihambiselana nayo angidisedanga ukuthatha iy'nqumo engangiy'tshela abazali or izinto engangiy'tshela abantu ukuthi kumele ngenze kwakuyinto eyaphuma phakathi kimi ngay'tshela ukuthi kumele ngiqhubeke nayo ukuthi phambili ngineqiniso lokuthi usukhethile noma usubonile ukuthi uyakwazi ukwenza lo msebenzi owenzayo mhlawumbe kubula uqale khona ayikho into ekudlula ukufunda ngokubuza indlela oba phambili kwami ngoba kubalulekile ukuthi kuyo yonke into oyiqalayo uyiqale wazi ukuthi indlela yakho ungagcumi ama-steps awukuqala phansi ngento engengane iqale igaqa icathuze kuze kube iyayihambela ngempela okubalulekile ngakusho ukubekezela kukho zonke iy'ngqinamba usuhlangabezana nabo ikona ukungibuyela ngekhona njengamanje uzothi omunye yini le uyenzayo kanti sale sikhuluma selibhudla leli qhuma yini lo msebenzi lo owenzayo ngimningi kakhulu kwama-service okujabulisa abantu ngiyakunda ngenza iy'nzipho amashiya iy'nkophe kanti futhi angigcinile lapho ningi ngisafuna ukwenza ngi-ede khona ngizobukhomba ibhizinisi elihambelayo yini ekwenze ekugqugquzela mfethu ukuthi ugcine usuwenza lo msebenzi owenzayo njengamanje ukuthanda abantu nokuxhumana nabantu because nginale believe ukuthi umuntu ngabantu so ayikho into engeke ngiyenze iphumelele enga-involve umuntu indlela yami ihlezi ikhala ithi imali ayikho imali isebantwini nabantu laba esingabanaki ya khona lento ebalekelayo engifuna ukuyithola lapha ukuthi ke uyingane uyakhula uyafunda iprimary uyangithi high school mhlambe lento ayivele iyinhloso noma kwakuyiphupho lokuthi uzoyenza noma wakhula ekhaya ukhona usisoyela kade kwenza wakuthanda luqhamukeki loluthando ngifuna ukuthola lento mina ekwenze waqhuqhuzeleka angibeke nje kanje ngihlehla kwami lento yaqala kungizothi umkhulu baba leyo bhunda emasaluni cause okwamamesha ukuthi hayi impela lento ibe khona umkhulu naye esebenza ngabantu umuntu othanda abantu impela isikhathi eside leyo yokuyibona ukuthi into ekumina egazini yahambiselana nokuthanda umsebenzi ngifake i-effort kuko konke engikwenzayo ayikho into engeke ngiyenze ngingayibophezeli yonke into engisuke ngiyenza ngisiqiniseka ngokufuna indlela eyaphambili
nakho kufika kulesi sigaba siyezwa ukuthi umkhulu wayekade vele egunda emasaluni lento yasuka yasafinyelela ekuthenini ube nothando lwayo lapha ufika kanjani eziphenzi ukuthi wenza umuntu wesifazane inzipho nanokuthi kabona umsebenzi lowa engicabanga ukuthi nje nombala ngawucabanga bese wenza most abantu mhlawumbe ecishe benza imisebenzi njengaleyo nomunye uzothawu wavela wasukela umsebenzi wamantombazane kanti kwenzeka kanjani ufika kanjani lesa sigaba ukufika kwami kulesa sigaba wena nduna ngaba nokuhlala phansi ukuhlala kwami phansi ngazibuza ukuthi okay yini engake ngiyenze ngifuna ukuphokophela njengoba ngikade ngafuna ukwehluka kuzo zonke izinto ezikhona because ukuba nomehluko nowadays kuyinto evalid abantu abanganakile wonke umuntu usanda ukwenza into enziwa abanye abantu so ngaba nalokho nokwesithemba ukuthi no ake ngishintshe umzila ngingahambiselani neningi ngiqhathulule although kuba khona amagama abantu ababanawo ukuthi hawu le ndoda esebenza kenzi oyisebenza ngani kodwa into vele kangena into engileyo ukuthi uqhathulula kubantu kuba khona umehluko kuyohlezi kuba khona izinto ezishala ngoba nezwa lababukela emakhaya impendulo imnandi ngiyacabanga ukuthi nawo umbuzo ningakhomenta nikhuluma noma yini sikhona kumzweleni media ungaya ku Facebook umzweleni media ungaya ku Instagram umzweleni media ungaya ku YouTube umzweleni media ungaya ku TikTok umzweleni TV nakumzweleni media TikTok mfowethu ayikabi uzothola umunye siyabona umsebenzi muhle la emakhandeni kabantu besilisa kulezi zinto lokusibalile ukuthi uyazenza inzipho wathi uyagunda amakhanda khona kwesithathu uthe yini inzipho amashiya ney'nkobe umngakho akaswele mfethu ngineqiniso ukuthi umngakho lekuthiwa bethiwa imali ekhanda leyokuthi uvele uthi ngiyakhululeka athi ngizofuna ukufaka inzipho ufuna 300 rand hayi angeke ngikwazi ngizokwenza khona la ebathe umntakatha ngabo umngane wakho ukuze bangahlupheki abantu esijwayele ukubancenga ngoba abantu besifazane yonto yokuqala uma kade nje uqomisa amani abantu becela imali eyenzini yabo cela imali ekufaka iy'nkobe sekabizayo bethu shuthi nidla kahle bafu nidla kahle hayi ngiyayibona le ndawo nokho-ke bethu usufikile-ke ngesisigaba nihlangana kanjani ne-beauty parlour ngoba ma ngangizwa kahle kahle e-Virgin Beauty Parlour la ususebenza khona njengamanje into engangizwa akulula ukuthi uthathwe nje usebenze kudingeka abantu abaprofessional ngomsebenzi kwenzeka kanjani kuwe yiphi le nkanta owabanayo angibeke nje kabushane ukuthi umsebenzi wakho umuthanda yazikhulumela sengisebenzele endaweni ezihlukene engakusho nje anginayo isivina kodwa umsebenzi wami ubuyikhulumela bangithole ey'nkundleni zokuxhumana bathiwa angisondele njengenjwayelo bebona umsebenzi wami ukuthi muhle kwaba ukuthi siyaxoxisana-ke nomphathi sibona indlela yakhona ngoba kwakhona ukuqashwa akubanga nje umdante kwavele athiwa angenza umsebenzi wami ngawenza bathiwa ayithuthathele yathini inhliziyo yakho ngaba nokujabula wena mlungu ngoba isikhathi saseseside kakhulu umuntu esebenza engabonakali ngisho ezama ukuphusha kube ngathi imizamo ayikho kodwa ngenxa yomsebenzi nokuthanda umsebenzi ngaba nentokozo ukuthi umsebenzi wami enhlizweni yakho akubanga khona lento yokuthi ngithanda ukuthi ngiyimele emsebenzini like imvamisa abantu baphathile lento yokuthi umona wokuthi mina ngingakwenza 1 no 2 no 3 yabona omunye aye ngey'nhloso ey'thiseni ukuthi vele ufuna ukuthi mekhanda bese qala khanda ungathini laba bantu ukukhuluma nabo laba bantu abahleli lapha ekhaya uyathanda ukwenza umsebenzi wakho and 2 ukuba-ke naye beauty parlour mhlawumbe uma ukhuluma ngayo usubonile ukuthi uyasetshenzwa khona yabona so usubonile ukuthi uyasetshenzwa ikuphi ukuncenca abantu ukuthi beze la yini abazoyithola ya siphinde siphazamiseka kakhulu lento so
ake ngithi nje awukhulume nababukeli lapha ubatshele ngayo ukuthi phala yini etholakalayo khona ngaphandle ukuthi ke usufikile wena wenza wakho umsebenzi engicabanga ukuthi nibaningi nabanye benza okunye nokunye yini etholakala eVirgin Beauty Parlour ubanqena uthini laba bantu abahlele emakhaya ukuthi bangeza la yini engcono enayo ehlukile kwezinye indawo engakusho kakhulu ayikho into ebaluleke njengokujabulisa ama-client indawo engake ngisho ukuthi phela umuntu othanda ukuthula nothanda into enhle ngiyamncenga ngiyamnxusa ukuthi makasondele azothola isevisi okuyiyona yona because esikhathini samanje abantu bayayithanda izinto ezirayight bayayithanda indawo ezirayight zokushutha nendawo nje umuntu angafila safe kuyona mesukeza nomndeni wakhe ngithi mina iyona ndawo impela-ke le umuntu esuke belong kuyona la ekhaya ngoba iyona ndawo azothola khona isevisi enhle kanye nendawo ephephile mhlambe-ke ungabalula ama-Wi-Fi yonke lento uma befikile nje ama-screen okubaluleke kakhulu la ekhaya ukuthi isevisi nangendlela impatho esinayo nama-client ethu ijule kakhulu inhlanzeko ikhona indawo ungafika nje iklini 24 hours because sisebenza 24 hours asivali yabo so ama-Wi-Fi ama-TV nanokuthi umuntu obhizi kakhulu umsebenzi wakho awumuza esabuni umsebenzi wakho uyaqhubeka esitshengisa khona nokuhlangazana nabantu ukuthi nanoma yini esuka yenza umuntu angayenzela ekhaya uma ukuse office ngabe se-office ukwenza nembelenzi kuyithole njengokuyina mfethu sizwile la eVirgin Beauty Parlour ukuthi nena-salon futhi la eqashisa ngelungu ungathini ukuveza loo ndawana ngingancenga abantu abancane abasafuna ukuzimela abafuna ukuqala amabhizinisi walo msebenzi esiwenzayo ukuthi iyona ndawo enhle le ekhona eoperator futhi ithengu nomaphethelo edinga abantu abayimisela ngomsebenzi onomsebenzi ngokuhlakani nomuntu one-direction ukuba iyona ndawo imfanele lokuthi ezakuyona impela ezokhusha khona la babukeli emakhaya bafetha kubi kuningi sisazoveza ngokuhlukana kwabo baningi kakhulu abasebenzi bala ekhaya sizobaveza ngokuhlukana kwabo sizonivezela umsebenzi ngiyaqala nayibonela umsebenzi kamfowethu asewenzile empilweni umsebenzi wakhe muhle unithi umsebenzi wakhe uyawuthanda umsebenzi wakhe ngiyacabanga ukuthi nama-client ayaneliseka kodwa-ke sisazoxoxa nawo ama-client siyitholele thina ukuthi ngempela kunjani nayi indawo nayibona ukuthi i-clean ihlanzekile and kubalulekile ukuthi kuyona le ndawo umnandi ngoba kune-Wi-Fi la kuna-aircon la kuhlanzekile umuntu wakho uma ngabe ngempela singasumthanda umbeke endaweni enjengale ukhombisa ukumthanda okukhulu asibeki-ke inani lemali njengoba shilo ukuthi kuney'buko la azibizi kakhulu kumuntu ofuna ngempela ukuzimela 1.5 isibuko uyakwazi ukuthi azoqala ibhizinisi lakhe nabantu bakhe ngokuzithanda ake sibeke kancane ngamahashahasha siyazi ukuthi siya endaweni nje ey'shibhile ngenxa yokuthi sifuna impilo ezoshesha kanti asazi silimaza ama-client ethu njengamanje nayi indawo idinga wena idinga inhlanzeko yakho idinga ubuhle bomsebenzi wakho mfowethu asibonge usuvala mhlawumbe ungathini lokugcina lapho kuyintsha kakhulukazi engithanda ukubeka because intsha iyona engathanda ukuyigqugquzela ukuba nanoma yini oyenzayo faka uthando kuyona yonke into oyenza ngothando inendlela yaphambili and inama-benefits ayokusiza ngelula uthando faka uthando asihlangane-ke ey'nkundleni bakithi sasasikabhake asigcine ngokubuka siyalayikha safolowa sakhomenta isho umbono wakho nawo ngeke ngisho okuningi mfowethu kodwa nento ebalulekile laphana masikhuluma-ke ngama-akhawunti e-Beauty Parlour nithi-ke mtholakala siyatholakala ku-TikTok siyatholakala ku-Facebook siyatholakala kanye na-IG Instagram sithi Virgin Beauty Parlour hamba bheka umsebenzi uzoyibonela tango